Keceng si kardom kadu kave karbitish 2.0 YouTube channel long kelangara do ana fans tamne la pen pini la so video long nali tom phana ki wan pi mate na ke than ponji la bangke Karbi Anglong ben kapik lang pon grade 4 Voreng Avarsai APUTHAK sin nang than pechini ponik po kopi Voreng Avarsai ma kon ana pus a vacancy sidoma ka apply nang ji ko son ma last date command 2 ma ka char leng deng ko on sin nang ji ma la so details mate klar da kalam nalitum non la so video long si thek pon long ipo nalitum la so YouTube channel subscribe kila subscribe ikon la pen videos tame nalitum share ikon is la pen west Karbi Anglong aras tame palang iknang la pen pachinik na tante non pathek pen kopi Voreng Avarsai ma kon ana pu so vacancy sidoma la so APUTHAK le lang polona la pen chethan polona Tang de putho chethan polonang la pelang polonang Karbi Anglong ben kapik lang pon Voreng Avarsai kopi Voreng Avarsai ma pulo tang de nalitum la screen along thek polong igji Government of Assam Office of the Joint Director Handloom la pen Textile Hills diphu ahin pen sipak lang pon iglo la pen so advertisement kapik lang pon arni la bangke 20 January 2025 arni si publish pon iglo la pen screen along nalitum thek longji la da ki talks tame advertisement pusit ki talk pon lo la pen kan ana pus ki doma ke planning ji ko son mala so details nil nang than pachini pon ikpo nalitum la so a video la bangki kilang pajot ik thorno la la pulen nalitum details salam chini pon ikpo puthot da ki talk pon do application are invited from Indian citizen in standard form as the prescribed in the Assam Gazette for filling up the flowing posts under the Department of Handloom and Textiles MSc diphu mate Johnson nalitum jogdon igji apply don igji pulte nalitum arding standard form don angpo ke apply je form la so form nalitum computer kula long stame long igji kalipulte nili fana humri gon nili long stame nalitum long pon ikpo the pen Department of Handloom hin pensi ala so Voreng Avarsai la bangke paklang pon iklo la pen ko pipi apu sidak piklang pon mala so puthang nili non nalitum panang piklang pon ikpo ke cheng sinalitum la number 1 long lang igon da ke tok pon sectional assistance mate SA apus afan da inut apartment ki pipon do mate 1 an apus do isi apus do salary nalitum langdam iklo pulotang te 14,000 pen 49,000 an nalitum long pon igji la pen grade pay da do tulang 5,600 la pen la Voreng Avarsai fan arta la bangke 18 pen 40 years an abang pu mata abang fietum jogdon long igje la pen age relation p pon tulang dak SC ST atum dak 5 years an long ji la pen OBC OBC atum 3 years an long ji jong si 5 years an long pulotang te SC ST atum 45 arta atum bangke jogdon long ikpo qualification lang damlo mate kachar lengdeng lang damlo pulte la sectional assistance afan la so Voreng Avarsai fan la bangke SSLC pass nang po la lo pulte joglo la ben putho do tulang number 2 lo nalitum thek pon tulong lang night together afan stame da grade 4 la bangke apus SC an kipi pondo salary dag nalitum monthly mate achiklo izon 12,000 pen 37,500 ananitum long pon igji grade pay dotlang dak nalitum 3,900 an nalitum long pon ikpo la pen night together apan arta kinang ji la bangke 18 pen 40 an sinang ikpo mate 18 pen aki kom kalide nang la pen 40 pen aki ong kalide nang ji la pen jongsen alitum jogdon igvek ji pulte ka char leng deng kinang ji la bangke class 10 an le pass an da chok mate class 10 pass pedes tamen alitum la night together apos long bangke nalitum jogdon long igji la pen puthat do tulang number 3 along do tulang kipipon jugali mate grade 4 afan stameda apus la bangke isiando la pen art salary la bangta isivelo nalitum thek polongji night together pen la jugali salary la bangke 14,000 pen 37,500 analitum long ponigji la pen puthat grade pay dotla 3,900 an la pen da arta la bangke isivelo nalitum 18 pen 40 years atuman se jogdon long chotpo la pen kachar deng deng la takinangji la ke class 10 percent ta jogji la pen putha da kapachini pon alam the do tulang general introduction kipi pondo ko pipi sida kipi pon mala so putha stamini linali tum panang tan pachini pon ikpo number 1 long ke tok pon ali tum technology duly fill up application from must address to the joint director handloom and textiles hills diphu la son sinali tum la sodim sipali nang po la pen ki tok nang jita la son la envelope thak la pen council receipt la bangke 20 rupees la bangke la general category tum hanlo la pen
10 rupees labangke mate sika cap labangke SC ST Hills a candidate atum pan bangke sika cap la council receipt nalitum pidunang po jalalo lapen adet aputhak langdam lo pulte last date la bangke non ki bangji February 5 an si last date an ki pipon lo la so aprang nalitum jong si claim don ingtung pulote prapjin pen jogdon ikon lapen puthot dag number 3 long ke topon dutlang nalitum theklong ji sell attested copies of all certificates in support of the following must be submitted along with the application form lapen nalitum la documents long an bang sell attested thainang po mate nalitum amen tok thainang po kenang sot a documents la bang ke number 1 long ki pipon educational qualification proof of mate date of birth la tanang kenang sot lo lapen caste mate tribe certificate la ta kenang sot lo lapen puthot dag dotulang employment exchange bang ni linon puthot nang than pachini pontuik po penang ana bang fu bang fitume ka chinni si ong employment exchange labang ke offline pen ka apply employment exchange labang ke alang litum accept pon pe online pen la QR code do kok employment exchange si Voreng Avarsai long bang ke ka accept pon chot la si jong sana litum offline pen ka apply ari pen kitok la son kolmate kolomben kitok so employment exchange bangke nalitum pidon de det sikimezi la pidon no puta nalitum a form lo bangke alang litum accept on pelo laben puthot ke tok pon do thula nalitum thek tulong ji number 4 along no application will be accepted enter it after the last date lapen nalitum adet pen thonam de pulte mo adet per date pen nalitum thonam stame accept silopusi lada ke tok pon lapen number 6 long puthot roman number 6 long ke tok pon dutla incomplete and defective application will be summarily rejected mate nalitum jong se application ka fill up choklim le lapen da ke hanga document setting pidun on e pulte nalitum application hodang masi reject pon ek po puta tok pon no lapen puthot dutlang da ke tok pon dutlang the application duly fill up the all respects and should be submit to scale envelope marketing on it application for the post of section assistants or night chukidar and jugali mate nalitum ka fill up hostame tok dunang po kolo so post functionalitum ka apply dun ma la so puthak mate la so post ame nalitum tok dunang ji envelope thak stame la penola standard form long sitamilo laben puthot dotla number 4 long ke tok pon there will be written for the post of section assistants in the following subject labang kelason lo sectional assistants mate SA upon bangke dak written exam long ko PPC ki wangji ma pulte English, general knowledge lapen general mathematics pensive pipon ikpol lapen marks labang ke English fan bangke dak 20 marks and pipon pol lapen general knowledge upon 30 marks general mathematics upon 20 lablo pulote total dagnalitum 50 60 70 marks and ponikpo sectional assistance mate SA Voreng Avarsai fan bangke lapen puthot dotlang b number the qualified candidates in the written test shall be called for viva test marks labangke 30 lo and jokes nalitum written test jong si pass chit unnun chit pulte viva fanako dakhang tupot dagbang minus 30 lapen nason 30 se lapen puthot dotlang dagnalitum thek tulong ji number silong and there will be a viva workit test for the post of grade 4 night chukidar and jugali march labangke dak 30 lapen son 30 se kadu ka pen 30 lo lapen dak professional test lapen general knowledge lapen aptitude test tame dak and pon exi lalo pul total dak 30 lo nalitum thek pon tulong po lalon lasinali tum jong se ninghang pulotang te jogdon pa prapikon last date labangke 5 February 2025 se last date lo lapen apos labangke sectional assistants mate SA long stami isi lapen night chukidar grade 4 of stami isi do lapen puthot jugali mate grade 4 of stami dag isi an kipi pondo kaduka wepen ke thom ana post vacancies to listening ke hanga bang fu abang pitum nalitum jogdon ikon lapen so details mate la so advertisement aloni li at WhatsApp group telegram channel long stami seni gelo nalitum honda pen download pen la details salam la bangke lang pon iktamelo tangdi pinia video long bangal anleng ton pon ikna Sikadu kawe Karbi 2.0 YouTube channel long kilang rado anfans tami nilin pen kardom.